Ole kan missionary marta te chanchin ngai thak chun zom le ila pukelal mun liana sang kha jakwa somruk paria ta tanga sang ni le som pukelal mun liana hi puke zalo male pb sat khu mi te fa pali zinga apani na ani a zoram buai chalai tak niria thani sang kha jakwa somruk paria ta murlen khuwa apianga apian him hian thakim biai ma ni se apum ruwa ate hleya ma se nau pian thapa ngai le risel takero ani zoram boya wanga india sipaiten mulen khuwa chu na lana an soi khom zinga atel ve wangin an chung kwa chu changchebor takin an lut ve a kumlimi lekani lai kum sang kha jakwa somsari pakhata zema bo ka an pem lut le ta ani primary school atang high school chu zema bo ka akai tluan chuaka kelal mun lian he nau pangnung changthra ril ru chak tak nu le pa thuoi thei takani a chung ko khosak konga po a thei to ka tang pe mi ani vok puithum anvul awangin vok chojon a cho chum le a cho pek chu akuta a omani deu bermaya chumi kar a hun ol chu bible chiar tong trai le lekha jurnan amang dai zai hle a pol tina athiam pol ani tluan zak bok bahla mi alo le result thatak nain high school po second division a kumsang kha jakwa somriat pariat khan apasa hemitum hian zemabok weme point choi moina thuzia kan hlan ani high school apas nu hian an kholui murlena primary zirti tu atang zoka high school second division a pass ani awangin champhai college principal point du sak takin puc acha admission na lo pe a azir chin ang anga chuan ati thapol nima se tulbek thila wangin a hna ban sana anin lama a hon a tulta ka wangin azir zom thei talawani christian chung ko zik luak taka piang le seilian ani boka chung in khom le sunday school kai le in khom a tha lo sunday school exam le kai kim lom man po adong nual ani kumsang kha jakwa somriat pali nulama tangkhan KTP active member ani chautana branch KTP buat sain zemabok high school a tong trai bethel pui nei ania hei he rongbol na konga alu chhauna kailon poimo tak ani he bethel pui an nei tum hian pathian tharau thiang him pol na fia fai takadonga pathian rongbol turin aril ru asiam felta ani kumsang kha jakwa somriat pakwa khan reverend h jalomale atim ten zemabok kohrana crusade an naya kohran ho te po an hlim hle a kelal mun lian po nasataka belchain a oma zantin in khom le in khom bana zai khom a pel lawa chumi ba ka ama a pathian thulo thleng chu kholaya au chu puin pathian thu a soi thina chumi zo in lam apan chau thin mutamai lo chuan bible chiar trong trai le khazir atan le thina ni kum sang kha jakwa som ko chawa chuan aizol khopui chu harnai nanwai na sahlea heti hun chho hi el bethel larlai ani a kelal mun lian le athian arong bol pui te po in evangelist team revival sound team andin veya chung arong bol pui te chu speaker tlangwa lian ming thanga member te lalmuan puya saiza masailo zo mangaya zo chuan le vanlar hriat te anni kumsang kha jakwa somko top lama chuan tuirial airfield a pulal ma chuana kuliko na mi huan zo bom garden colony a camping an buat sai thina thara bo tam tak an manani khati hun laia aizol khopui ti top em tu pakhat chu mei che om thadu lo ks anti mai te kha an nia an team hian heng mi om thadu lo te hi khomin jericho khwal buk an din ta a mitam tak isua kebula shruain voin khenga rong bol tu tholok tak alani zui ta zel ani hetianga thanem ngai taka pathian rong bola a in man na satlai takhian sinotin missionary aladon ti alo shave a phur takin adil ve ta a vanai thak takin evangelist teacher turalak ani thule koilamati karbi anglong asama thoktur ani thu kohran committee chuan synod office tangin a hmu a kohran thato committee voi thumna
นิสมนิปริยทตุมสังขจักกัวสมกัวปนิอินเรนนิทุเรลปรุกนาไงตัวอันนี้ทานโปรแกรมนิรุกทะเลสังขจักกัวสมกัวปนิโทตันนิจานะผู้ตะกินบวชใส่อนิตาอันนี้เจมบอกกูรันจังมิชชันนารีกัลชวกปนินะอันนี้ติจวนเอวันเจลิสติจันนาจูนิหิทตุมสังขจักกัวสมกัวปนิคานกอยละมติการบีอังลงฟีลาจอมเวตาอันนี้เฮงมุนาเทียนอารมณ์บอลชูงินอทกกัวนี่จังกัวทุมกอยละมติกัวทุมจังกัวเรียดซิโลนิซันกัวมิชชันนารีรีเฟรชเชอร์คอร์สไอโซลสังนี่จังสังนี่ปนิกอยละมติสังนี่ปทุมจังสังนี่ปลีซิโลนิซันสังนี่ปังจังสังนี่ปริยัดสรีฮัซันสังนี่ปริยัดนุลมาฮิจวนอดัมลาววางินซินอตออฟฟิศอัตัชอันนี้อาทิตย์นี้แข่งินเอามจุยตาอันนี้กุมสังขจักกัวสมกัวปัสสริโนเวมบาร์นี้สมเนียมาบวงคนนุลเฟลตักกลางมิงทั้งอินดิพูฟิลเฮดควอเตอร์สเบียกินฟิลซิกเรตารีริเวนเกลมิงเลียนกุตาอันนี้นายฟ้าปทุมดอริสลลมังไอจวลีริชาร์ดลลเองจาวเลกอสเปลลลทังโมยเตอันนี้อันนี้ปุเกลลมุนเลียนะรัมธาราอโถปุยเตจวนอัตโลงไว้ไทยเจียอันสวยวัดเลยดัมเลวตโลนัร์สเลด็อกเตอร์ก็ทรูละจวนอัจเจวัดเจล่าลักโลในง่ายเหล่านี้อินอันสวยมีปอยสวยเหล่าตักอินง่ายก็ตักไม่อันนี้จ้องตำวักอันนี้เหล่าลายินอารัมมีเตมิลโตกากมเทียมตักอันนี้วางินเสียตโลเลยอันง่ายนะเลยบอกอันนี้สิลนิจนาลายินใจโปลดินะซัลฟาจิรติระอาไก่สวยเฮาเตจูตูนเข่งเฮียนกูชนะละละมาเละรงบอลน่ามีจังกายตักเตอันนี้สิลนิจนาเฮียนทลายสวยตุมาสเบอร์จิงามีอันนี้บอกกูชนะโปเฮงจันวสังเตฮีอลาวเจลเวโตกอยละมาตียาคุมสังกัจกัวสมกัวปลีคานอาฮาวินเกทรีปีอันดินะลีดเดอร์มาสเบอร์นี่ใจไงนัตักมิวสิกลำโพเทียมเวตกันนี่กอยละมาตียาชุงเฮียนกูรันใจโปลดินะการบีอังลงฟีลาซัลฟาใจใจโปลาเรมมาสเบอร์อันนี้คุมสังหิเข่งคานใจโปลคอนดักเตอร์อันนี้กุมสังหิประคัดคานปาสอร์เบียลอินคอมปุยซิกเรตารีอัตรังซิโลนิจันปาสอร์เบียลคอมมิตี้เมมเบอร์กุมสังหิปฐุมเลสังหิปลิชุงอัตรังสรีฮัซันเบียลซิกเรตารีกุมสังหิปัสสริเบียลคอมมิตี้เมมเบอร์กุมสังหิปริยตาเตอัตรังนี้หุ่นไรเหล่าเตชูอินการบิตรงทุสัยไทยขบินอธิยมมันฟิลินอัตรงเทียมฮีอันโลกปุยเลอัลลดูเลไงนัดจูคริสเตียนระบุนัมเบอร์สมนิปฐุมนะกันปะเทียนินมินช่วยเจลทรีนติฮีอันนี้กุมสังหิปริยตาสริฮัจนาลายเฮียนอาโออัชางอะไรไม่เลววางิน GNRC Hospital กาวหัติยาเอ็นตีร์อันนี้ชกกันสารในติมุชูอันนี้ชกกันสารจูอันใจสักอาเจียอมเฉาไม่อันนั้นอาลาวลันเลวางินมุมไบกันสารดำโดอินละมาอันกัลเลติจวนเจ้ารัมละมาอันเลวหัวชัวกะซินอตออฟฟิศเตอคัลเวโลปโลปาอันนั้นน่าจวลเจลวางิมซินอตฮอสพิทอลเอ็นคอลซุยอันนี้เลยทัดลำอปันไหลไทยเมวลวาติจวนนิสมนิปฐุมทัศริสังนิสมจิงดาลีคานรงอบอลสักทินอลลปานเฮนะทีเลนัดโตโลนมุนะจัตัวนาโจลตูรินมินโลโหสันตาอันนี้อาวุยนับโปรแกรมฮีเจมบอกอันนินปุยสินอตมิชชันบอร์ดซิกเรตารีริเวนัลชวนโมยันมังมินิสเตอร์มิชชันนารีเลกาวรันเฮามิทรันเฮมตักเอ็นอุยตักเลช่วงตักซีอินจุงละมาอินหุคอมเลตูรินอันทาเลียมตาอันนี้อดัมเลช่วงเฮาตูเตเลอโถปุยเต็นเสียเทียมนั่นแหละดูสักนะอันวูร์เตด็อกเตอร์เลนาร์เซนไทโตอันชัวเลอันดูสักนะเตอดัมนตูระรัมตินมุนตินาตรงใจสักตูเตจุงอนุเลปาอนุปุยฟนาวเต็นลมถูอันสวยหมดอันนี้ปูวันลโรนะสังขจักกัวสมรุปปัสริจังสังนี่เลสมปูวันลโรนะฮีปูส่งคู่มาเลดเลปีดำเนียงเลดเตนการะเซปเทมเบอร์
ni somni pani sang khajakua somruk pasari khan durtlang damdoina unaw som pathum jinga som pani na ne in alo pianga anchung kwa hi naw sela anom thina ramboi khan durtlanga soi kho man nia chumi nu kum sang khajakua somruk pariat khan aizola anlo chukthla a aboral thleng hian chaltlang lini venga anom ta ani anu hian kum somnga pasari mi ni in sang khajakua somriat panga khan aboral sana apa hian kum som sari mi ni in sang khajakua somkua pasari khan aboral san le a u thang sia mate chung kuanen aboral thleng hian an om ho ani ano panlai tangin tinuam tak thian te thu ang zom mai thin mizai dam kom nuam tak ania apuitin nu poin mi zezoi trong tam vak lo ani hau poin changlet lem lovin anui mai thina fiam thu adua thian ko mathiam hle boka atel ve to na chuan nui deuh dar ani fo thin poi soi si lo oyom deuh sia mi han fiam hi athiam ema alung oilo deuh poin midang te tile ta thinrima hanin rausak po hi anei ngai lo lungoi lo nate anei ani po in asoi chuak ve zen ngai lo tir po in anial ngai lem lo ti tu hril po in athiamang angin atimaya anial ngai lem lowa chutiang mi chu ani maubo ka le diet practicing school chaltlanga primary akala middle le high school chu chaltlanga akala PUC le BA first year chu Durtlang College azira BA azo ma hian eizon nalama akalta ani kum sang khajakua somriat pariata Mizoram Police MRP alak ania a training zoa sial suka te verveka te le aizola te ahanom kwalzak zaka Mizoram Police a tanlai hian ati ngai reng lo zuin aching thara anun ain thada tahle maya kum sang khajakua somkua pathum November tha liliveng kohranin gospel camping abuat saya chuta chuan lut ve in pathian khongai na in siam tharle na ro pui takachanga chuta tang chuan hun puma pathian rongbol chu aril ruwa alian ber ani anavon lai chu bansan mai alo du ta hiala kan ha thona hian ka omreng chuan zu atamin zu in mai a ol sia khem na hne lovin suala katule mayang chu wangin ka na hi bansana hun puma pathian rongbol ka thang ta zoke atia adu thanna chu chungkua point remti puin ahna chu kum sang khajakua somkua pali kumtira khan aban santa ani kohrana rongbol hi nuam ati in atui pui hle a apha gang tokin angai tuana po seng ve hle thin Christian chungkua Sailian ani awangin chandam na thule rongbol na te chu a thanlen puya han peng bo ve zau ma se a harle thuayani anuna pathian trina omrenga a pen bo zau lai po in anun akhoharin sheom ati thei hle thina chutiang mi ani awang chuan pathian in a kalsan lova a sherengani chaltlang biala le liliveng branch ke tripia te chanvo poimo chu achel kimdeu vek ti thayani a junior department zirtir tu ani bok hun puma pathian rongbol chu aril ruwa adu thanna ani awangin BTA 3040 atra ang ti in adil ve chot maya amaro chu sinot lamho tu ten hindi BTA zirtura andu sakthu anlo soipuya atui lo na jok ani awangin athul santa a nima selalal pa rongbol du na anai chu zual zelim sinot mission botin missionary la kan tum thu ashiat vele kum sang khajakua somkua pakua khan chu na chu adil vele tangal vata pathian khongai na in missionary tan lak ani vele ta hlau maya alom le ti chuan kum sang ni khan MTC a pre service training in alut ve ta a training an hanzawa akum le January ni sari sang ni pakhat pathian ni zana bung kon biakina missionary tir chuana le thla na program sinot ina buat saya thla anneya January thatira liliveng kohran point thana an buat sai nge ti chuan January ni som sang ni pakhata achak em hun puma pathian rongbola missionary evangelist teacher turin Bairakunda
Arunachal and Assam Mission Field West tuna Assam Field nita apos masaber tur azom veta ani Bairakunda thengkha chu quarter lua tur a mai lawa wangin hostel dining hall chu pindangin a veteran maya a hrisel vak lo lai ani a malaria tambok nen zan khat chu khuwa sik hlua maya daijin mai lo chu damdoi dang ei tur nei si lawa midang kai thor hre bok sia tong trai na nen daijin chu ai ta a khosik chu alo hre ve tamaya rona hi pathian ring mi tak ani ti chuan pathian khongai na in Bairakunda a thopui silal mangai zuali staff nurse Dr. of Sidar Kunganen September ni som pali sangni pakhat khan liliveng ko hran biakina anin naya fapa pathum Emmanuel Zarzo kima Joseph Lalruat kima David Lalmon kima te pathiani na peya alom le thinani Bairakunda hian kum sangni pakhat atanga sangni pahnia ko hran committee le Sunday school secretary ani ngala kum sangni pathuma ko hran secretary ani a trong ala thiam lo chungin Hindi ngein asoi thina trong lo thiam to thoktu senior pudu te le puke wanal hre te zot chapin le khathema trong trai dan sang aziak mu tur tun thlengin ala omani Bairakunda hi pastor bialthar February ni somni sangni pahnia honthar bom dila biala oma rona hi bial committee atel ngala kum sangni pali bom dila pastor bial in khom puiwai thumna chairman ani nge tin kum sangni pali tanga sangni paruk khan ko hran sum wong tu ani bok ti chuan kum sangni pasaria Saint Peter High School Maduri Patara Evangelist Turin Son ania Merciad lo zinga trong thiam vak lo nen pathian thuril tura malak chu hu phur hle maya a fe chu main Bible sharing trong trai na hun amang phot thina pathian ne na ain lan masazia thina ni trong thiam lo nen hu phur viau thin ma se ati tu hlen chu lo anei ngai lo ni tina chu main pathian a pol ma support thina pathiana in ngat lat me ani zia atilang hle ani achang chuan likabali ko hrannu ho parbati le holika nepali te somin an chuak ho thina an chua main ina Bible sharing an tong trai ho phota kalna turan ngai tua chapa an kaltop mai zela kom tur mulawa kirle an nei ngai lo achang chuan mi na thokte apuya mi huan pal ka siam puidon in chungchi ka puidon atia ti chuan an in kom nel nuwa pathian thu a hril thin achang le bu fai leina tu nei lo poisa ka pe atia rang valeina tur ka pe atia mi puinan atha le sum awi ngai lo hi aro puin en ton tlak le ani achangin luya kalin le na denga asanghaman chu luikam naya mira theite apetrina thiana te asiam te ya pathian thu a hril thin ko hran mi te voi khat anon in khom lo chuan achan enge tin to chuak nge ya chu wangin ko hran mi te po in khom kan thla da ngam lo anti pu hari khazura te chung kwa phei chuan ama wangin kan dam anti ve a achan chu pu hari anu pui akal thalo chu an thenom ten in ina mandir sa ula ni tinin thoi ula adam mayang antia ti chuan mandir satura anin ruam man lain rona chu awaleng fu hlau maya pathian thu te ashrila annu dam lo po chu lo damin an chung kwa mi pasari in baptisma an changta a an lom em ani hemi te chung kwa hi tun thlengin ko hran mi tangkai tak an ni ta a an pa pu hari hi ko hran committee member ani a annu hi ko hran meicha committee member ani bok tharau bo veina konga thanem an ngai em ani trum khat po phulbari atangin dam lawan on hruai ho a ram huai na man an tia anin thoi na sato in an beidong to a rona chuan an ina aria tira damdo ina te hruaya ril rubuaya dam lo alo nia a tha chuak vele tamaya hetiang hian midang te amanga in angai sak em thina ni tin ami mal thanem ngai na in cross sipai asa chetri a choma a hrisel lo em wangle pasal anei ta ka wangin
tom sen khan du alo bialami chu achom chun zom le ta a tun thleng hian ama om to lo ma se ama hriat rengnan chom chun zom reng alani a thir sakor anaya mun la tak tak phulbari raibasti gakra milanpur le maduri patar te hi afang na sa hle a aboral nuwa chanchin an han soi hian an lo hrefur hlom maya thahnem alo ngai zia le alo thona sat zia kan hredon chawani alo pastor biala kum sang ni pariat khan sumvong tu ani a sang ni pakua bial statistician ani le a sang ni pasari atangin aboral thleng khan likabali kauran ain kolbok tin sang ni som hian arunachal and assam mission field wesa working committee member ania joint pastorate sumvong tu ania sang ni pakua hian pasigat biala treasurer ani bok aboral lai hian mun thuma sumvong tu na achel mek ani August ni som pariat sang ni som ni lai ni tlai lama a kauran en kol likabali anin khoma ru asur tam hle maya a ho chu a hu veka cycle po karon khal thleng hra mani atia khuma amua zana nuam vak lo chungin a in khom le hrama atuk zinga benga vadora cycle ringot zonga boi thak e mai bike leila atia sila pathara bike avabuka atuka campaign nei tan hunani awangin thoktu ho campaign pola tong traina peivak lo chungin atel ram zela August ni somni sang ni som zirtop ni chuan akhua sikin atlun na satamaya malaria ani takin tin thi sente sania engma mu ani lawa ni somni pakhat thariat sang ni soma campaign a chuan councilor an in deilo thu anon sei chuan anupui zualtei hnena vakal ro kan pania kan tel lo chuan setana alom lu tukange ti in akaltira anuam lo zual zela drip te khai ania ma se apuar zela bur khatpo khaizo thayani telova athopui Dr. Ramdin moi chuan aizo lama doctor te phone mangin a han rona andam doi cho te ema se aso thei chuang lova apum aron nuam lo ta zela abuai ta hle mai ani amma in camping pool atong traina lalpa he camping tura hian i tharau thiang lima na i tho nge ka du'a na i tho na tura tor angai ni chuan ka chunga engpo lo thleng ro se tuar ka huame ti in alo in hlandiam to nge ani anupui zualte chuan adil na chu alo thleng ta ni in angai bel dewa camping zuwa chuan idam le mayang ti in a hnema ama chuan nie kadam le mayang ative maya chumi hnu reilo te a chuan luak chuak si luak thei si lo le tho chuak hlei thei bok si lovin taksaduk vek khopin alo om tamaya thok tir tuma bein boipui angai ta a aron har chuak le a mihring katling talawani chuan mizorama minla chaudon nia atia zam reng su setanan abei cheni kha kan tong trianga idam le mayang ti in anupui zualtei chuan a hnema namen lawar wa sun hnuaya athopui te chuan sila pathar civil hospital an panpuya oxygen an peya heta engma kan ti theilo dibruga te mo debaji emo pan ro u an lo tia ama chuan dibruga ta adia hospital ipanang u atia an fanau pangte te pathum le a u fanu chu ina kalsanin nisom ni panhi thariat sang ni som pathian ni chundar som pania dibrugat hospital chu thlenpui ani a thoktu te an fel le maya alarem siami late chuan tuna zunaya omta chuan inlam chu ran ngai tu su kalo ompui mayang atia alo ompuya pubiak nunga chak chuak tuna go hatia omta tenu pa chuan engkim anlo ti fel feka anzara damdo in ICU wa da ngal ne in oxygen an pengal chara pathian ni ani awangin engma investigation anti theilowa injection voithum an peya drip an khai reng boka doctor pali panga velin an ron ena an ngai sak hle ani doctor pakhat chuan anu pui hnena nurse ni thau boka achanchin ka hrilang che abei sei om lowani adam ani po in ram tuilei lovina omang hetiang hi chu za a pani ba kanom lo
chan sawang atitop moya atak sajoi vekhi nerve thalo chhozel ani mai theya hei hian alung a thlen huna abora lang ati a akal puite puring liana pu Anthony Jonun sanga Dr. Ramdin moite pu an ha hle ani intifaya chol hadam turin khwalbu ka an chuk zoka anu pui zualte in alo ompuya zandariat vela dibrugat bial tu pastor lalfok oma alo thlenga pathian hena tong train hun an manga rona pu atong traya vai Christian la asa a ahlim le ani zandaria lechan ve vela chuan dareng zat nge aron tia darzat an thil chuan avala ma ve o atia anu pui zualtei chu choi turin atira hemi nu lok hian biak theilowin aum zuita a doctor te point theito pan chuani in kan ria khol mangin an thok tira ti chuan ni somni pathum thariat sang ni som tho tan ni jingdar thum le minute somni khan lim taka arong abol sak pathian nena athorim na zong chol san to turin le lim taka a ang chunga chol turin anu pui afa te a unaw te le heleya tho pui zong te chu akal santa ani dibrugata Dr. Zirlaiten nasatakin an lo buai puya Arunachal and Assam Mission Field Secretary Reverend PB Mankimate missionary thanem takle Saint Peter lammi tenen ama thana hun mangin Reverend PB Mankiman trong traya hun aman nu tlai darleya dibrugat chuasan ania akuang hi dibrugat pastor ma fakatanu pa in antuma tin Arunachal and Assam Mission Field West Secretary Reverend Lallian Moya pachuole Bolukpong Evangelist mangai johana tanu pa in no gonga anlo muak buka tuang takin ni somni pali thariat sang ni le som thole ni jing darlia gauhati thlenpui ani gauhati kauran le welfare ten an lo muaka field secretary Reverend Kelarin Moya quarter sa thana hun man ania gauhati mizo welfare in kuang thatak mai an lo siam saka ti chuan jing daruka gauhati chu sanin Mizoram panin ron ho pui ani Silonga anlo muaka ti chuan zandar saria Silchar mission compound na thoktu le mizo omrem changa piang ten lo muakin hun serman ani a zandar kuwa Silchar chuasanin aizol lam ron panzel ani a khotina ko han le tlomai pol ten lo muakin puante pangpar te le sumte anlo hlan zela bual puya thoktu te le training light and thingpui ne an lo muaka in lama tangin motor tam tak muak tu an lo thleng reng boka ni somni panga thariat sang ni som jing dar nga a lili veng aizola an in thlenpui ani a aboral ti hriat ani atangin nileng le jan khuat leiwarin ko hran mi pui tele khotlangin aruang he an lo nga ka thina a thlen hian missionary ni lutzia alang chiang hle mai ti chuan ni somni panga thakwa sang ni som ni lai ni chun dar som pahnia lili veng aizola an ina vui ani shruai tu Reverend ke lal thangmoya bial tu pastor voi tu Reverend Laljui thanga executive secretary in charge mission Mizoram Synod chanchin soi anupui silal mangai zuali au thangsiama chung ko ayo upa alal mal soma coordinator Synod Mission Board upa ar lal thomoya secretary lili veng ko hran la o pathian nang lal berini Christian labu number som parukna mal somna Reverend Lallian Moya pachuaw field secretary Arunachal and Assam Mission Field West PC lal mangai zuali kum sang khajakua somruk pakua tanga sang hile som PC lal mangai zuali hi September ni somthum sang khajakua somruk pakua khan serchi veng chunga apianga pu chongsia male pilal nga ki leite fanu ani unaw mi pa pani le meichia pathum nain au paber dottu ani ya mi te ko duan na tam le ya achung te chuan ma mi an ti ya pasal anai nu in zualpui ti nan kowa training na chuan ma ngai ti le lalma tia ko te po anom bok
anau pante ta tangin aphak ang tokin ko than bel mi ani a kum sang kha jakua somriat paliya khan Reverend H Zalomaten an ko thana rong bolna an nei tangin tharawa harna changa khothen oma te an thian hawa kalkualin pathian thu an soya heti hunlaya an lam hi bek lam an timaya mazongin an kal thailo thina abeina save hle thina ni athi thlengin pathian faka lam le zai khom te hi nuam ati hle thin missionary chu ama hian no pang Sunday school junior department a thokin KTP committee member a atang ve mana a boy ve hle thin serchi veng chung ko thana loi an ni zirnalama hian thiam thei vak chi ni lo ma se hrat lak chi ania Paul som exam don phei chuan amut chual hawa wangin cho tola tuida in ake te chia thina muhman manglo khopin abeya pathian nen atong try po in lalpa Paul som in pastir phot chuan kadam chu ngini rong kabol to ang ti in adila adilang taka apa sawangin alom hle a pathian rong bola ram thimakal aril ru alian hle a kalnarem chang om mai lo wangin PU farsia razir le a apas nuwa azir chunjom talawin missionary akalta ani missionary in pek dan hi kan soi to angin ate te atranga ko than bel tlat le tleirol sual po nei lawa ko thana in mangngal ani a achak ber thin chu ram thimakal ani pol song ka pa chuan kadam chungin irong ka bol to ang ati kha athutiam hlen chua hun alo thlengta ti hria im missionary kalna tur omrem chang ma sabera adil ngala in sit tak chungin na interview veya atling te ming antar chua a ming alang velo chu aril ru anahman hleya ma se anlo tar chua mai pal alo niya anlak zinga atel thu an hriat le chuan alom hleya February ni ruksang khajakua somriat pakua atanga thoktanin athi ni thlengin he na hi athokta ani atho chung hian mun sang sanga athok kuala kum sang khajakua somriat pakua khan lu sei chera veng thara athoktana hemi huna omlai hiam kum sang khajakua somkua pani kham PC hospital medical short course training turin kawani a daita training turin kum sang khajakua somkua paruk khan ko ani le a training zuwa kum sang khajakua somkua pasari khan mar para no ta son ania kum sang ni pasari khan missionary training le a training zuwa hian tuipui bari truwa da ania heta tang hian sui dukhuwa head mistress turasonin athi ni thlengin heta hian athoka home mission no ta hlir athokwal ani nisom ni me sang khajakua somkua pathum kham lalchoi liana evangelist upa van dailawa hun tharfa panen pro pastor F lalming thangan hun tar ko ran biakin ain nei tira fa pathum an nei mana chung te chu LMS dongzeli ram tharmoile lalram din tharate anni anuna hian har sanna tam tak apal tlang veya anu thachang dol tu berani awangin missionary achua hi harsa ati ve hle leirol te alu tania aom na masaber hi khochengker tak motor polu lo na nia bazar hi ke em som pakhat lai hlani in ram hnuai ngo paltlang tur om nuala akhir hle ma se pathiana in ngat tlatani awangim chemtum nen ama chawa kalchang po anei thina a khomi te pon mania kal to lo tu ten an hril thin misual le ramsa laka te an hlau pui thina wang le sai thingla te an tam thina wangin mi pa po mania kal ngam lo an tam wang te po ani pakhat athotir hian aril phirna wangin athitre pa khotlang in damdoi thiam hanzon hial ngai chang te a oma pumna te anei thina wang le malaria ina ti boi fo wangin achang chuan a zam ve lek thin ama hi thenrual ngai na mi le nuhlim thei tak ania ama le ama ain soisa in mi ati hlim thin hle a trong sual ta hi aching khop maya anau pan lai asoi chang te po hian uchoya anpa ka pai lai chuan te hi atia ama hi alom bera tang le thin ani amai ro chu mishing in lai chin dan le
ming hi a hre thei hle a school no pang te ming mai po ni lovin an nu le pa te ming lamin a hre deuh vek zela mar para tholai po in no pang zan hi chuang lai mai ming le an nu le pa te ming te a hre deuh veka thil sem don le te ni khuwa midday meal le dang te po ama hi atitu berani thina a tho pui te po in pima ngai chuan mar para a hriat lo anei lo anin chhun dan nen lam a hravek an ti thina ni a taima hle maya tho nei lowa hi athiam ngai lowa piang thar chu an taima turani thatchiat chuan pathian thu a oi theilo ati thina school chollok chung po hian a ol ngai lo na tho anei lo chuan amuta chuak wat maya tho anei ro chuan mun na chang shelo khopa thok thin mi ani trong trai le bible cheer hi apei hleya pathian hi thian komina koma abemol mol mai thina a trong trai to chuan a trabel thina a trap hliam mai thina ni talen hi anei thle a mi te ti theiang chi hi chu ti thei ve tum tlat mi ani a puan ta puan thrui laphiar pikul siam le jam siam te athiam deuh veka puan thrui phei hi chu a tho pui te le a tho na hmuna mi ten an tangkai pui hle thina ni rongbol na angai na ram mi te phei chu man lo ten na thui saka puan bang te po hi pai mai lovin nau pang thom noa te thuin asem kual thina an lom thin hle in bula chuk tu huan siam le nul siam te hi nuam ati zong ani a thlai thar mi te hne na sem hi nuam ati thin hle athil thiamang ang te hi midang ten thiam ve se adu awangin an nin khop ten a hril pai thim missionary phei chu ain to delin atai maturani ti hi angai dan hetlat ani medical short course training hi chung ko tan le rong bolna ta na mang tangkai khopa doctor le nurse somlo na phei chuan dam lo le naw nei tu ten latak taka tangin an panin an ko thina zanla ya po phun noi lovin phur takin akal thina changchia zual lai phei chuan a boi ve thin hle dam lo na zual mun pui pan tura ngai te po ama kal tlanga pathian in ati dam tak te po anom ve nuala a talent te amang tangkai hle ani missionary atran chung hian ko thana ni na sang nei nuala a tho tira tangin pulpit rongbol na achel ngala naupang le puitling Sunday school zirti tuwa tangin ko ran mei chia hian aku lata ya tang zela bial mei chia po ob le committee member te ni in athi ma po hian bial bu fai tham jiak tu anime kani nu ho jiak le chiar thiam lo hi avei hle a omna pia nga thei to pin ma la thina adult education atang point tho that loman adong hian ani thilmak angreng tak mai chu zai athiam lo hle na a la pathum aphu vetlat mai he khovel ram zawa hian ti hi athuk siam ania adang panhi hi chu athuk siam ani lova chung ala phu te chu heng te hi anni khovel ram zawa hian krista shelo boral mek te an nena nunna chatuan nunna ipuang zelang u chatuan nunna chanchin thra mitin ta tur ipuang zelang nun nei lo ten nunna an nei na chanchin thra ifil zelang u thara bo mek te hna krista chanchin thra hrilang u muang lovin chantu ngai nan rum nangle keimin aw thimfa jong ten lalpa mangai selo ten chandam tu mu chakin an zong isua mu kadu ti in an aw ifil don lom ni chanchin thra chu lalpa ko na hatu ten kan chang don lom ni ko na o tong trai le thil pek nuna shilin ipuang zelang u mangai na thu hei hi lu sei chera veng thara omlai november ni sari sangkha jakua somkua panga a aphu ani he lei buaina rama hian hei hi mar para omlai me ni thum sang ni palia aphu athuk siam ani lo katha kal hlaw lovin hei po hi mar para omlai mars ni som thum pakhat sang ni panga a phuani a athuk siam ani lo wani kan soi tongin sui duka ahun nung amanga hei hi changma khuani in Christian an pung thailo hle a an VCP berin Christian adaw wangin thoktu in sakna mun po pek phal lo na khuwa ani a anhuwa VCP anin thlaka sinot hotu te hena school din turin an dila
an di lang hian pe kan nia ti chuan school mun tur pe in khotlang in an sangala naupang somthum vel nei thei tura ngai an ni laim za somni pariat lai mai nei ani ta ka chuan community hall ale anganwa dia te kalpui ani a hemikum hian christiana mi somnga lai anin pe ani akum le a po mi somthum vel lai christiana anin pe le a school mun thar lein September ni somni pariat sang ni som khan school sakna tur sinot office sa la turin phur takin han kala akal ma hian in social na po nei lem lo aban vela bol au ma wangin September ni somni pakua sang ni som khan Presbyterian Hospital Durtlanga ain tira HB pasari chau ani awangin an lo admita vombal ahuat em awangin le hadam angai an tia wangin a veta a HB san thailo wangin phaya po athisen turin voi ni lai an thonani heti lai hian an palal cholian chu kalna awangin damdoina admit ani vele a ama hian lo boi pui vekin chuak mai turangai ani to a October ni som pakua sang ni som atangin alu a hai zual le tatlat maya apumna te soin a boi chautan ta hle maya atong vai reng boka October ni somni paruk sang ni som atangin ICU wa da ania amumal lo sot hle maya athinai are thailo wangim doctorina ron ena aserle amonga tangin thi achuak ti an hu chuak le a thisen pek lo chuan a zaingam lo wangim thisen pek tumania a blood group te mumal lawin a in son thina wangin le a blood cell a chezel nem a chaw sot le a anat na tak po hriat chen lawin November ni som sang ni som zandar som pahni le chan ve kham alalpa hne na chol hadam turin akalta ane he athina aro puideu mai chu avuina nei rual hian a thona le la thongai lo na mun li la ya hun ser hi an lo mang ve a thona sui duk phei chu adam lo lai poin ring thar le ring lo te poin dam doina an nei ang te kengin an ron tlo thina athini ya phei chuan a school no pangte ngai na selawin ram hnuaya an tlan dara engma ti theipo an lowa ring lo te poin an suna tra tu anga hle khotlangin an sun ani aruang hi hun tharveng aizola la thla in November ni som pakhat sang ni som khan Reverend B lalngak lianan avuya mission board atangin Reverend lal chuan moya mission board secretary in thu soin upa alalmal soma coordinatorin achan chintlang puya soya hun tharveng aizola ropui taka William ani a apasal lal choi lian hian home mission sauta chakma gospel team leader ni im chel takin rongbol na ala chunjom zel ani ole khati zong kha nile phot sela